وانکیمه جه تفلیسه هیا که او جبرز اوتاری نادریانی که سروکê Komeleya Karsazên Gurcistan-Kurdistanê برز اردما باش به سپاس هون میوان روداوینم. برچوان پرسلاو روزواره پرسلاو کردستان رضا سپاس. gelek سپاس. لسر کنگریا و کنفرانسا ویا ایرو دمجمیر چند ساعت چند دست پیدا که چند کارساز تیده بجدارون جکوی داره هاتنه. بله ام ساعت یکی ایرو بیزنس اسوسیاسیون گرجستان ده درباز دکن کنفرانسیا Karsaz Gurcistanê û Kurdistanê top dibin devê pêncî bîznesmenê dewletê Ermenistanê, Gurcistanê, Karsazê Ermenistanê, Gurcistanê, Tirkiyeyê, Rojava, Kazaxstanê, İsrailê gelek bîznesmena û Karsazê devletê dinê bun interes buna waki Kurdistanê bikin investisiya. Buna Gurca em zanin wekî Azerbaycan û Ermenistan îde Karsazê wan hediyedî ekonomîk wan dixebite tevê Kurdistanê û me xeber de tevê bîznesmenekî rastî me hatin gotin em jî dixwazin wekî Karsazê Gurcistanê بخوابتن و اینوستیسیا بکن بونا کردستان اساجی کارساز کردستان بینا گرجستان وراجی اینوستیسیا بکن و بیزنس بکن. کاک اوتاری جه هرما کردستان ایرو چند بزنسمان چند کارساز بجدارند و کنفرانسه ده. ایرو انا پنجی کارساز تو بونه چما گوت و دولت دنیا دولت سوویت باریه ی کازاخستان نه ی روسیه ی از جبه درش کردستان هنه ج کردستان جهاتنا کردستان میوان ما عزیز بله میوان ما عزیز هاتنا بیزنسمن ناتنا لی میوان ما هاتنا که دو کسر کنفرانسی بو کنفرانسی دو درباز بو کنفرانسی کرد کاوکاسیه. همیشه کارساز کردستان جی نبرد سر چایوه سرسرمه بینم هیوانان جی برای کلم کن بین کینگی هم دید سر درباز کن. تا گوت اف پینجی کارساز یان جی بزنسمان دخوازن کار بکن لکردستانی او دخوازن دکی جان سکتوران ده کار بکن؟ بله ما کینگی خبر ده اما بار درباز کر کنفرانسیا کارسازه gelek biznesmeni Gurcistanê û dewletê dinê gotin ewa kompaniyê wan sektorê wan ewa development e ewa retail e ewa parfüm kompanî ne ewa na hene gelek kê şixulê agrarê dike wekî dixwaze produksiya agrarê bîne Kurdistanê û ra بیزنس بکه و بنا کردستان بنا کردمه و کی پرودکسیه گرجستان جوره هبه و پرودکسیه گرجستان نه از شاه زانم هنه که کردستان در لیم زانن و کی دوی چند هزار گرج یه گرجستان یه باتوم یه ریگیون دنه ایرو هنه کردستان دخوتن و هجمار هیا چندن بدرستی یعنی چند جوالاتیان گرجستانی هنه کل و دریل هرما کردستانی دخبتن کار دکن؟ کم زانن ما کینگ استاتیستیکی کر ما خبرده دوی 18 حتی 11 هزار گرج هنه کردستانی که دخبتن سکتور همو سکتور ده و سکتور هتل ده sektor restorana da sektor development sektor mala wadeken gelek sektor da dixebitin û ra Gurcê mey Gurcistanê. û yê Kurdistanê biznesmanên Kurdistanê hene ku li welatê Gurcistan dixebitin yan jî projektên xwe hebin? Belê hene gelek hene
نا یش کردستان امچا زانن gelek dixebitin batûmê berkêleke ber development kompanyaya me wî jî teklîf kir em hîvîne wekî mêwanê me bîznesmenê me ji Kurdistanê îro bê gelek hene bîznesmen Karsaz Tirkiyeyê, Sîriyeyê, Rojavayê esa jî hene Kurdê me ji Rûsyayê ki Gurcistanê Karsazê me Kurd ki Gurcistanê bîznes dike û Karsaz dike gelek hene me tama teklîf kiriye mî bîne te got ji Rojava ji Sûriyê jî biznesman hene ku îro beşdarin hûn weke komele di Karsazê we hene ku li Rojavayê Kurdistanê dixebitin di nava Kurdan de li Sûriyê نام نه یه سنا جمع گرجستانی ده حواله ما بریمه که کمر ایده 15 سالش خواهش روزاویه 15 سال گرجستانی دخواه ریتیل کمپانیه و زاف فیلیاله زاف تنه تبلیسینینه کتایسی هیا باطمه هیا فیلیال مغازی مارکت ریتیل اساجی رژیونی دنجی هنه ام هدیه دست بدکن بنا نا اسوسیاسیا کردستان بیزنس اسوسیاسیا اول تشکیسن ام دغازم ببنا پرا بنا بیزنس پنی ما کارکازی ما وکی هی ناسیاخا بدنا هف هی هف ناس بکن او کارکاز کینگیتین گرجستانی اونا gelek hene kingi problemi wan hene cem devleti ama şkole gerek kanuni bibe am dikarin alikari bidne wana am dikarin gelek zamanı zanım Gurcî em mecid çend xevaçe me hene ki tercümanî bike wana ra Gurcî İngilîsî فرقتنا چه زمانی کرد ماجی هنه ترجمان وکی تایوانا بخوابتن و وکی دچنا کی داره گرجستان کیجان چه سکتوره و بیزنس دچنا کی داره جم دولتی وکی کلا کوان هبن اثر یوریست ترجمان چیز قانون وکی لازمه يعني هون حسانكاريان اليكاريا لقل بزنسمان عندكن كاك اوتاري سكتورا توريزمي تشاوايا دنا برا گرجستان و كردستان ده بتايبتي الظالم برانيا كردين ما ينكول گرجستاننا كردين ازدينا دبكو بخوازن سردان على لشي بكن وزاد پرسکی باشه اساجی جمع ایرو به حاضر بن ساعت یکی تریول کمپانیه کیوی داره و خبر ده بونا میوانا تمام را به میوانی مجی کردستان جی خواهی ببین گلک هنه کرد یزیدی که غذا به کردستان و ببین لالش ای بونا وی اکی ام ناد خبتن تاوی دولتی من عرضه لکریا سر ناوی پریمیر مینیستر گرجستانê و دولت مینیستر سکتورا دنه وکی رئیس خیر وکی بفرا تبلیسی اربیل نکا اچا زانه مثلا استانبول اتمام دچن و پروبلم اساجی های وکی چا ویزا بشتینن کردستانê ام وکی سبکن وکی بونا توریست میش گرجستان کیت کردستان وکی راحت به وکی او پروبلم وانت نه بسر سینوری و ساجی ام او شغل من لیکر ارزه وکی از چا بیزنس اسوسیاسیه سر نوی یک نیچیروان برزانی وکی ام بینه کردستان راستی نچیروان بارزانی بین راستی مسعود بارزانی بین وکی ام خبردن و او شغل هی باش پیش بخن بونا
هر دولت بونا کردستانی بونا گرجستانی بونا دولت دنجی زاف تغازن بخواتن تمام تینا جمع لجنم زاف تغازن کردستانی بخواتن و مالی کرد بدنا وانا وکی خوات وانا و بیزنس وانا هی راحت به gelek spasiyet kam Otarî Nadiryanî Serokê Komeleya Karsazên Gurcistan û Kurdistanê ji tiflîsê tu mêvanê me bûyî gelekî spas bo te zanim ku mêvanê te jî tê lê te dema xwe da me gelekî spas.